Kap. Magtanadanunan ta ka, Kap. O, pe mare. Naku, mga nati, barangay clearance, Kap. Nati, Ay, pagramatak gamin. ayan. Apay, ano yung barangay clearance?Ag-apply ako mati trabaho, Kap. Ay, trabaho? Min. Ay, kiwin Kaya ano nga iti, adabayadan ba, Kap? Diyan? Aki no barangay clearance, mare, adda. Adda. 5 pesos lang, miti may isa. Wala ka lang garug, Kap, ah. Win, 5 pesos lang Mga to anak eh. man garug, Kap. Basta ti barangay, may nalaga lang, 5 pesos lang. Ay, may garug. Himong ko mare. Apel, ano yun? Kailangan gumarag katatan, Kap. Ay, tatakailangan datan? Min, kailangan tatanta. Pag-apply, ag-apply na nga rin. Asus mare, kuha mare, 5 tawin pa, bagong maala. 5 tawin? Win mare, 5 tawin pa, bagong maala no kuha. Nyami kabayagnan, Kap. Isu nga mo pa mo usad ang dagos no kailangan no bigatin. Ay awan mo pa yung kuha. Nyami tinin. 5 tawin, bagong maala dyan. Ki, naglakag pa iso ang yung 5 tawin mit nga kunang. Win mare, 5 tawin. Kasano nga takit kailangan ti barangay clearance in, Kap. Pero kuha, dati remedyo na ta mare. Kanya nga remedyo ng Kap no ka. No kahit mo may nga maala nga dagos, 1.5. Nyami kanginanan, Kap. Win mare, 1.5 no maala nga dagos. Sobramit launay atan. Kit nyaro ki maala mi nga dagos. 1.5 garod. Win ta kailangan ta pa idaan iti kwa di no ka. Iti kasta ni. Ipailakad ta. Nyami launay. Barangay clearance lang. Winner mare ta kwa. Kasli namin tata dati Nagbaliwar di ko tataan. win mare. Kasano mo dito kita nakpaimit nga naka-apply trabaho. Ompay ati kwarta. Aki agutan ka pa lang mare ati kwa. Nyami tinin. Pangalam. Nimno kahit mo may urayam na tan 5 tawing. Ki mabayag akap bago na nga maka-apply no urayik pa yung 5 tawin. Ki 5 tawing ka bagong tukan. Urayam para ti 5 tawin na. Bago kan to apply. Saan nga ta pag utang ang tatan ngay kap. Pautang katan ka nga kap nga rod. Ay awan Awan mare. Tagal ka rubam mare. Nyamit launay. O nyakay kahit mo 5 tawin o maalam na bigatin. Kaya aje maalak no bigatin akap. Kibahad ka nga rodin. Kawar pagbayad ko kasano nga yung pautang ka ah. Sa kiramraman mo pa ito mare. Ki, nakangin na 1.5. Barangay clearance lang. Ay kas jalatan mare. Nagsapol ka ti pagutangan midta. No kay mo ti kwa. Makaalang nga dagos. Ape paraan niya trabaho playa mo ya. Si kompormitan akap. Nag-abroad ka. Kami nga kailangan ti barangay clearance kap no abroad. Ito'y lang. Iswar mare. Yung kailangan mo. Nagremedyo ka ti kwa. Yung no kahit mo di 5 tawin nga kunak. O di 5 Sige nga ronin kap. 5 pesos lang. Dakwa, utang klatan ata. Alaik no bigatin. Aptan. O sige mare. Nyami launay ngina nang amin nga barangay clearance laing di alaik ki. Brani